Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Marian ubus na kita amban musim inan Ramadan yang bulan November palabai 2 bulan ubus sekemen ubus Ramadanin petek kerisa bulan Jimiat tiap kita senasang ku itu na ubus tinen 2 waktu mea na haji nekalabihanen si Allah Subhanahu wa taala ubus pin temian na kita na takale wa te bisaro pe guruhan tanbi to ulama tanbi asal dalam kita asal dalam pag mian beruntungan manusia bang menghinangin penisam si dua ini musim dia na kuito ga ane ji aga na Ramadanin puas na Ramadanin nisam puas na sabati na suwi pero kupaku bang penisam kita pinabot balik ko insyaallah Allah Subhanahu wa taala balik si ene waktu mian depelebe kaste lebete mian melainkan bisa nega Ramadanin bisa nega hijin mian eka inin tapik timbiku itu eka lebeyan atau mian sababan peket doan TV ibadat atau peket doan TV keapan amban Allah Subhanahu wa taala bang hinang TV yang bisa nega Ramadanin bagi haji kuna tikaletan bi bagi salam di muruhatan bi amian haji kalabihan den bisa puas na haji kalabihan den samian na ada kita meg inen pain atau kita bi samian bagi gaane dalam kesusahan ni atau saya ingin pergi ibarat negara na itinin doben dari dalam Ramadan doben dari dalam haji ba kita meg ine meg mian pikiran sayin sumegwa inakahan kita o meg ulama adin eka leveyan peked doan te bi ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dumen ni hajja si Ramadan dumen ni hajja si haji sumegwa mian inupenan kita inukahan kita wallahu Subhanahu wa taala leveyan mian supaya kita hala amban etinen peruntungan tahu kita mulai tuju hadar Allah Subhanahu wa taala numen dembua kuena dembua kaptangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani Nabi sallallahu alaihi pasal iman etinen al-imanu bid'un wa sab'una bid'ah tinan numen dembua pitumpu atau la bisa men lebian net tin en lebian ekhan kanta ibadat bang meninang te atau tinang te tuju Allah Subhanahu wa taala ibadat ien tedo tembi dengan tuju Allah Subhanahu wa taala dalam sinin ko era te bisrahin da kita meg ben duarue atau ada kita tin meg susehan bisa nega ko te bisratin mian eka tin open sikite bi sitegelante bi ello mian supaya kita bigi lepas amban atau megkiluhian amban lugi abang kita mulai tujuhan Allah Subhanahu wa taala eka inupenan kita lawang Allah Subhanahu wa taala nian duk eka ke pengetuhan te paruntungan amal Allah Subhanahu wa taala ine misara Allah Subhanahu wa taala tagna si bisrane si dalam ine permanne dan Allah Subhanahu wa taala kami manusia ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah kami manusia yene sine magkaharad lay magkaharin kaya mo may magkaharad to repito idanuhan saka dunia bisan usahin ge agen men map tebia sal gene kit pereng moto-motohan siye elo sangin masagero magkaharad masagero pakale nito sara so ero itu sige ilanganan atau bino Allah Subhanahu wa taala bisarahin
Tinin asal daran gitu. Ini sini manusia asal magkakaji ang langit. Kan kita, wallahu subhanahu wa ta'ala, hindi kami manusia magkakarin atau matinila usi. Akuhin bil Allah subhanahu wa ta'ala, dinaak wal tandur, dinaak tid pinayaman, dinaak tid asal ginanta-ganta, wene si kitewi atau si ipunne, yene manusia magkahagat tujuhin, magmatalaw tujuhin, ginanta atau niyan pinayaman bang asal niya no kite buone bang iye mole etin ikutan na dunya ini. Tigasal ka dapat dunya te bitu bisan lusaing kahapan ne. Bisan lusaing gelanap ne memis na ekkane sa niya asal ka dapat asal amaranti. Bisan lusaing gehap ne. Daran te balik-balik bisarahin sa meno ete asal ka dapat ni puhat sa sikiti atau ada ti puhat sa sikiti dengan sama. Yan ang sinin nakikahan ng manusia na asal bimbang lagi ni pinte mang mula si harta net ka sa manartaan na asal bimbang. Allah subhanahu wa ta'ala misara biyan si Quran ne wala te bisaramian mian dinak kita asal tinayaman bang ine mikiboro ka kita bang kita mole tujuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkairo tu maksudten ete maksud Allah subhanahu wa ta'ala pinabawa kita biwa ine pito si api pinapanjari kita biwa ine mag-usaha mag-usaha napanjari kita biwa ine mag-usaha. Usaha ini usaha palabay si ibadat Allah subhanahu ibadat ganiya ina samian lebayante samian wala tuju hadar Allah subhanahu wa ta'ala suway asal ibadat wala tujuin pagyaine maksud nen kita pinipituwe na dinak mag-ibadat nanan sinin itu berisrat bigutuhin eka lebeyan atau lisan ibadat pengesuaan TV yatin kahapan tentang TV tujuh hadarat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi kita nak inamay amay nak pinayaman sige bang dia anu kita mo TV bang kita mole sumu atau sumud sa amin kita tawan te sumen kita pinepole Allah subhanahu wa ta'ala. Umos nansinin niyan pagi orastan pandak kuito raw eka ng usaha eka leban usaha bote itujo Allah subhanahu wa ta'ala tinang tibi bental bisara ibadat tinang tibi ibadat wa tujo Allah subhanahu wa ta'ala puas ang bankabdangan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin sadaqa kullu ma'rufin sadaqa kemon pinne hinang pin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemon hinang tibi kemon hinang manusia yene hinang mekesulut hinang hap te hinang ne pinne sadaka hinang sadaka kullu ma'rufin sadaka kemon hap ini nang weno amban etinen pemisarano bisarahap sadaka. Di ba natin suway pinte etinen magnyata sa amin nuksin. So ito misaran, kulong arupin sadaka. Umos, miyan si hayano, si pwede ba? Te misaram yan, ina sa amin lahi, te kitewe, te daw pagkasino sa amin ang banka o kahapan ni nang nun, sambat-sambat na ilianin pinne hijud kahibal, nukatang kong bisara, ina sa sadaka, tinang sadaka, tinang mo ibadat, tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Tinang mo ibadat, tuju Allah subhanahu wa ta'ala, miyan may bisrani. May hinang mo miyan. Kaya pesuno si bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'rufi shay'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Da, bistawan wa diki-diki,
bisan pinte bistano diki sumegua hinang hap gani kaya gunahan ne sumegua hap hinang bisan diki asal gay ilepas wa Allah subhanahu wa ta'ala sika bang nagsud nun asal hap hinang nun hap hijud pelengay nun sa amin gay ilepas ine bayuan ne ine ginisan ne gay ilepas wa Allah subhanahu wa ta'ala man kausay kwe walau antal kabisan sa pinne bisan sa pinne ini hawadiawaan atau hatawakulangan nen bangkam megdugpak duktong tinaidi sahaya hadja dan ta'lueno salam kan juga tinima ane wallahu subhanahu wa ta'ala sadak sinambuan tabassumuka ini Diban pinte yan saya dengan Herman sampai pepihan na iem dako magurungsin kagaw may nasamin suway siwakto kiti magkasuwa dambuwa ang dambuwa sikiti bisamihan mag-iem magkalasa magdugpak magkasuwa sadaka atau ibadat tuju Allah subhanahu ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala ubos yan Tinang tendi bang manusia tinen mabaya gelepas kapanin ang bandihe suwait katabi naghina yene lebeyan bikin doan tabi kapanin taman Allah subhanahu wa ta'ala binisara wa maikyaulamaan niya atas sedine penien niya atas sempu perkala. Insyaallah amban mula-mula amban aku nakahan kun maran kun naruk sigiti ne kemon nuk sine-sine. Tinang pakala lu sigiti bi pahatir si yan bitulay niya atas sempu perkala peket doan tewi sedine amban me yene pueseten bisambahayang haji ipuasne sedine amban yen niya atas sempu perkala hinang tebi insyaallah bang TGS tebi tuk bisang ke TGS tebi pagi asal gak dapat subay tebi maghinang pagiinin bian usaha tebi binawa tebi muli tuju Allah subhanahu wa ta'ala pagi metusi dunya to naus ne bang pero teman sigitahin bang niya takakante bang niya tesemek te sekte ero sumagwa bang negiti muli mate ini lepas ni tamban begini kada dia ginagawatir o sinimang melingkan bang mula-mula inin sempu parkala inin tinang tebi ibadat tinang tebi ketekhan tebi tebote mo bang kiti mo la tuju hadarat Allah subhanahu wa ta'ala kaisa pen me gaulamanin ashru khisalin tablughu al-abdi niya pinni atas sempu parkala atau jenis bangtehinang manusia ini umabot siya atau umepang siya si yene darajat manusia manzilatul akhyar yene sahab ne manzila si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala sahab ne bang me itu si melahat si dunya si me sundalo salangkeo-langkeo ne ranggo yene me manusia ini bangtehinang ne yene atas sempu parkala ini sedia aman pagsambahayang dengan puasa paghaji sedia aman ko sa kanila. Suwe, taman tabi sabi, bagay kita maghihinang sempu parkala ini bugaro niya alit tebetat pemetrani sambahayang puasa ini dukuri sa kanila ini natin kan kiro tegiba. Taran tabi sa tabi. Buwan natin di ilimele. Ubos pagpuas limele bang tahinang atas sempu parkala ini umepang sumame taabot si elaw kiamat bisan tu keniaan ng lama-lama ni manusia si dunya so bang tahinang ni si waktu kelum ni taabot si elaw kiamat umepang atau sumali si yene me darajat al-akhyar me manusia sa hapap ni pinene wallahu subhanahu wa ta'ala taabot si Allah sini yene me darajat tinipinte radad naman me kinabinibihan madagda ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pini si may kasahabatan, pini si may kaulamaan sa amin. Tapos ko. Nobus ini, kaya magmahap sa kambisan kita kamtewoko, bisa tewoko, bisan pinti kita sa amin malam matu miskin ga niya, tinen kawasetiwi, ga niya penghetitiwi, sumiguwa hinang tiwi, puas ambal ni me rukunlay, sunu hinang tiwinin, umabot manusiyahin si tinen, umepang si Tuhan sa kiamat insyaAllah, si iyan ay may manusiya ko sa amin. Managna, pin may kaulamanin, awaluha, kathratus sadaka. Siway pinne, bang, pegestevi, siway pinne, pekane, pagsadakane. Siway pekane, pagsadakane. Siway pekane, pagsadakane. Lubos, bang pinek kapag sadakahin, na kala tayo pirmag martaan mag-isaya. Pagpinek. Muna siya suwapin kathratus sadaqat. Suwapin kapag sadakahin. Manak na ang manzakat ini fardu si pinti sadaka ini. Nanan sinin ang kaniya na dunia. Na sa tuplanuti nanan sinin. Tiya manak na umpul buwan ng tipisanan sinin. Kaya so may project TV atau masuk TV TV seperti ini kita kira insyaallah dekupan TV nada kita TV tinan dua ruwe dan TV lain wei ini sempu pelakin lepas ini sempu lain teka indama pan Pilipinas teka Abu Manara pan Pilipinas teka si Fox teka si Mas teka si Malik ini semua moto-moto magpego si ini sampai belius bang mabaya kita TV nyeddo darajat mi'an ta'abud si ilaw kiamat sababan aawe ganya lebayan sababan puas ampan pagsambayang pag mi'an puas pag delo bisarata mi'an gate doon samantara ge banis pagsarakkan untuk Allah subhanahu sadak bangupama rasal karena sino pagsadaka sa ingi pagkadote nila. Tiya umbul ng buwan na si sadaka tabi sarahin. Mangkin kau umabot si darajat yan si may kaulamaan atau si may ambiya si may ine si may akhir si may sahabat taabot si elaw kiyam. Si may ako miskin. Bisan pemili ko sa amin tabi amiyan kinakan po pasal gay sigit na. Nabutiya tabi sarahin hadji manamal sadakahin. Tiyon ko ini sehingga pakai dote ini. Dia api hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tafsirat ini. Asal sebab tadi sebab kurung ini. Ta'abud si Allah kiamat. Dia manusia pitungginis sa ikinalasan Allah subhanahu wa ta'ala. Pitong ginis. Bang temore mentus ilo dunya, ginisan miyan, tawad siya ilo kiamat, yayin makatabang siya, tawad siya ilo kiamat. Posang mamlengga at ibisar, manusia dalam kelepasan atau dalam kinisalan. Dembuwa amban pitong ginis lay, sinagkam abdo makipasabihin, abdo. Tawad ibisar atin. Indama? Dembuwa amban pitong ginis lay, tawad siya ilo kiamat, ini, kumubin. Ini pin tu sekelum ne magsadak kaye karena Allah subhanahu wa ta'ala songan kanawan ne gani pinagato dembuang ba gini hingarap tinuguto dagi tiwi tinin ngadu sabniya pintabiane ngadu sabnabi samya yan moto-moto atau pinain ngemot-ngemot sa amin mag-say subay hajj pagsarang sukultan bisa Allah subhanahu wa ta'ala bang niya sainin mo okitiwi maghinang sainin kalau kau ni adang buang pan kitiwi sampai umabot
mula 50 tahun sampai mati iya kak napakasumikip pipikilan niya sa amin bisa sa dalam kalam. Tanah biasa. Yang saya, so haji pagsarang suku dari Allah Subhanahu Wa Taala, bang niya sa tipukan atau karena pagisuhan tayo sa amin, banggi STV itinan sama-sama yakan sinolo atau ini gitik esta ng nangante pagtawang-tawangan pagki agamahin siya. Sadak. Si kedua, demikian ta'awud siya kiamat ang bandel na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yene manusia magsadakahin, tapos dupisi bisarana niya, delule, ningko iye diawa lendung ini sadakkan. Dahil lumiyan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhum Allahu yawmal qiyam. Ni apin ni atas telu parkala pitu parkala tawad siya kiamat ilendungan wallahu subhanahu wa ta'ala. Duk lendung Allah subhanahu wa ta'ala. Pitu ulit si pitu parkala ni. Dan buhay sa kaptangan ni yene pen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu dan buhay sa bisal pinna mu'minin tawad siya kiamat ningko biawa sadakani. Ito dumen Allah pagay dehelule tiba mahap redismiya pagbidanen dehelumian Allah subhanahu wa ta'ala mengelendungan keu hinduk lendung ne. Si dembua hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu'minin pinne siya kiamat ningko diawa yene lendung sadakane. Lendung sadakane. Ayan. Ay sadakahin saya. Dua bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So may sali do ikahapan. Then important din lai bangke o kay paghinang tu karena Allah subhanahu wa taala asal yan tedo nun. Bang binisrain pas na sadaka taawat siya kiamat makatabang kau. Makatabang kau, duk nawang kau sadakain, duk mismo Allah subhanahu wa ta'ala si bisara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mu'minan dan ilandungan kau Allah subhanahu wa ta'ala sababan bang kau makapagsara. Narang upama dan buwa ang ban kitiwi. Gani asalakan. Sine may landungan kita hindi, tawad siya law kiamat, duk antag kitiwi ningko tawad siya law kiamat. Gani yan. Panas tamanan panas, daan niya pasindungan ng bubuasa Allah subhanahu wa ta'ala may. Tinan, bang kinesiyan kawa ini safe ang ban ini para sa kiamat. Insyaallah kasratu sadaqah. Subay pa ikatari tagnatat na pagsadakatan. Bangupama gaan niya ene ko tibisramian arta na ko ne tibisramian lumian. Bisan sa yene PM TVC pagkasitibi kung tibisramian dok bayhu tibi hap sanyan insyaallah tinang tibi sana. Insyaallah subhanahu. Si kedua hinang timian ibadat. Ibadat itu Allah subhanahu wa ta'ala. Gay ilepas kita. Gay kita ilepas. Wallahu subhanahu wa ta'ala ta'awud. Siya kamat bang tahinang timian. Hindi mo upama. Mangga magkahinangyahin mental besara. Lugi. Tangan lugi na manusia ali. Lukan tagi pasayin. Lukan tagi itinin. Miha kilandungan tawad siya. Gani. Jadi kedua. Ibadat. Po sa pagsambahay ang paghaji pag puwase kathratu tilawatil Quran ang zikir suwi pabasak TV magbasa Quran suwi pabasak TV magbasa Quran ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersara الصيام والقرآن يشفعان يرفن بوسهن دو قرآن يندبندهن كاو تاو جلو جامع أنت اللو كيامات نبدا ني أكيد بيقولوا بكسينة اللو كيامات دامس أتوسينا كام رسول ini
Tagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puwesehin pinne do Qur'anin napaat kau atau nabangan kau si Allah kiamat. Dumapen Qur'anin etinen bang niya Qur'an muslima belino man maktaba atau man library malik na magsiya. Amen sa iya. So, yan to, suwe pinne pabasag no magbasa Qur'an. Mangkin Qur'anin na bangan kao-tawad siya Allah kiamat. Antag Allah kiamatin naman. Sinaka mga ito ni. Sinaka mga sabagitipin mo, movie. Bang niya, paimbiga niya, bakas, paimbiga kita uruan, Allah kiamatin asal mustahil te. Mustahil. Bang niya isang paimbiga, bakas tepi niya, asal mustahil, Luisa. Piyon ba ko? Naus kita wan lo kiamatin. Correct. Correct. Manusiain mungkin iye magkaswa do Quran din bang ni us iripena do amin tumitil. Lain di Quran. Nagna iye magkaswa dok yene puwesenen dok yene Quran den bangbasa basta nito Quran bakas binalini amban magtabahin duman hinang decoration na tasib ekaw meron tasib sa amin pinilit takhan sa Quran lubag basa pinain wikaya daran tatiyo may gulaman basa pinain bang niya Quran turo tasib mamuan hadja gigit ito aksidente Pilipin dalam durut sa katawan ng sumbahan. Demikian, natalumati pa rin kipasik setan na, kipasik pa rin setan yun. Sumenan sidin, subay binas sa Quran. Magkin mong katawan ka. Bisan dopen, o jeep, nung lumat, nung kurang bangga, una, kira basa, ang Quran. Ganyan, pwede sa kapo. Mangkin nagkasuwa manusia indok etinen yene Quran manabangan yehin taabot dalam kubur. Taabot dalam kubur. Kuburin dams makasari na yan abdo. Etin yan ang lokema. Kasari abdo. Makasari. Idha mata al-abdu qamat qiyamat. Si waktu mati, yan na ipunin, piniya na siya inalang kiamatin. Nagna! Abang dalam kubur, sampai pinawa sa dalam kubur, sampai lah kita ni, menggibig dalam surah, dalam binarka, ini alang kiamatin sa amin. Nangkan, asal ka dapat lebayantin di, dahil lu amban si hadrat Allah subhanahu wa ta'ala muli, asal dalam kubur kiyaw. Nalo dalam kubur, makatalaw-talaw, nagimutian sa kamasna. Makadahit kuburin. Uy kay, dinikan ikaw bisan tuanda no anak no kalasan no sa amin ano ito dinigdikan ni dinahit ni sikaw pagkita na siya iswelo ng pusa nasinasa nansinin bangbasat pagbasatin ng Quranin mula-mula pen ene asal ginawaran ko tirian tinuan ko pagi ene tibiya men pinikiwalasan ng sa Quran ako bang prisol tinan basatin ng Quranin Narang si kitibi, kaya kitibi ilay paswa yan Miyan tinangga ilay paswa na luog tibi, yan mamasya Quranin si waktu kitibi ito. Garo niya apin din sila dito. Subay, pinsimuwin, gana waktu atau masa Quran. Ano ko sa opisina? Simuwin. Teremura naman ko akong driver naman ko akong karpintero naman kabinero si opisina sumiwa busy ko pa yun naman walang gana naman kasi yan hindi ko pa yun busy naman inumtingin o ano naman kasi sa opisina yan naman kasi apit na bang lugaw sa kabinero lugaw ka mabunot lahing sa amin sa kaya po sa Quran manusiain asal ngandawa pa yun suwedams bang magbisara rumen Quran dua-dua dempengin enuhin
Erem tinggal ini berem cellphone tay ano yan. Headset yan. Kaya bisa arma. Bisan mo sang mutlahing magsabang sa opisina na nuntas. Bisan mo sang mutlahing sa mag-drive sa amin sa ano. Oh, kain. Sabi ko bangsa pa, hap ne. Nagtundang-tundang mag-number po pa sa amin, ano magtrabahunin. Gana yun sa amin. Di, ulit pin busy ko kita mo. Ano. Kasi, maapin pa yun Garo na kamakinang sa amin. Sumiik ka, tikitek ko lang. Ano sa amin. Kasi, wala. Sini kali kau ni kali. Dia boleh kaya saya. So saya manusia. Insyaallah. Ikuti bisa Allah Subhanahu wa taala ini la yughayyiru kay pindah hal tanbi wallahu subhanahu wa taala samantara kita minta ya hinta ini bisa sebagai baik lalu kita bisa pindah dan rayon saya terasa ini tenen maaf ya nagsingeri pinta masingir pintahan ako sa 20 tahun nagsingeri pintahan ni sa babasa ko nanin pintahan ni sa 20 tahun magtagong wajah kapag pindah-pindah yun do brambuha do menggete pindahin bang ini al-haram yan kamatay jadi kamatay yan pindah so bang po sa mabay kasi balik ito pindah isang do may hayata ko ito may ako ungkuinin araw ang pinpipig ko sa doktor, pindainin. Kasi pinataha, pinaro sa amin, pindah siya. Itan ko bang pindah ginong tambal sa amin, pindah. Kasi, bang sabi tayo may adapt, pindah. So, bang kamate, ginito pindah. Puwasan mo, pindah. Siketelu wal julus, al julus ma'a man yadhkuruhu bil akhirah wa yazhaduhu fi dunya inin. Subay pene tadi. Si nasinin asal bang bistate ini gay ibadat. Kita ni apa ini? Gani apa? Gaman ada apa? Bistrate be ko si enote be ko kuentane. Ini yene ko kita bele ko kamle ko itule. Al julusu penne ibadaten siketelu al julusu ma'aman yadhkuru bil akhirah. Yene subay kauning ko si pagtitingkoan atau pasakit ko si bang niya lo meseban ka o pasal pag-akhirat mo webo na bang ka o na tagipat o akhirat mo yan doon tagipat mo din atawa tamban mo din atawa nagkalang ka tapi tayo si Obang may pagtingkoan din naman may tag na hatu may si Fox may ustarin tag na diba ke Fox kalu si Omalan ka pe ano may tali pinain tali tag siya pugan basta pegmasiatan meron sila lalaki kayo magtipon manusia kasi malik daps sampai lang may data sa amin sa iyan yung pag nagsukay kita ang barlimit ang bandyata pisyo limit ang pinain si Peg sabi. Pagtuwa lai hati, niya apa pinahin, pagtek kalai, ni beruk sulwan na pinahin lai. So ako gap sa TV. Ini pek perse ilay, pinahin beruk amban sukian, basag jawian din. Kasi nga tawa sa amin. Gana tayo bisara lai pasal ayat Allah subhanahu wa ta'ala kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat ini Israel pasal ini maksiat. Namampi sa pinta bangpi. Kituan si Fox ang nalu si lahat ini di situ ne evergreen ini Fox. Ini si lebitan cerita ni. Si bebihan beti ko di siya hap bentuk ng saga di Abdul Sinta masama kasi pagtipunan lang asal pili sama asal magnyata na ted masyad ganya may seman ka o ini sampay lu waliyad billah niya na may mati lu igaling na ginuman tuwa na ginuman bil sama to niya rin may tike ko sampay lu si may KL bitong ban na lahat sa amin so kulawa na nabuwa lo tala mo doon siya etin pinain mati hadya sakit pagtuati nata hotel lugden de nagbuwan sa amin mati. Pero ito, si ano may hadji atau may imam atau may pinambisay, may istoryin. Allah. Sumida,
tebisara subay bang mabaya kita dengan do kahapan tu Allah Subhanahu wa taala pagiinin dinaat Allah Subhanahu wa taala kita hindi dinaat kan kita nagluto ito pinayaman bang ini pinotan bi subay kita bi mula-mula ginawaran ko papasag tebi mapaatenin si bang niya sa ini tingkuhan duk teset tebi kita bi mula ito katar Allah Subhanahu wa taala so kita bi tinila Allah Subhanahu wa taala bang ini guna tebi si umur te pengindam na kita bi 50 tahun 30 tahun 40 tahun sampai nabanggaan niya so pagsyukuran tebi sa Allah Subhanahu wa taala dok demikian isa magsyukur ko sa sikam samyan niya na kita bi ato me yang tahun na samyan sampai puluhan tahun na kita itu guys sa kita bimbang guys sa kita bimbang samyan jadi kita bi hindi sa najalo tepet samyan may kisah-kisah na kaba Jumaat alhamdulillah ini buah pinte ko insyaallah bang berisab gay ilebas Allah Subhanahu wa taala si ikhlas dia itu kita bi samyan ini nagbisra-bisra ko to tingko ini dembua makalapas kita bi dembua usaha tebo tebi boleh kita bi tuju hadrat Allah Subhanahu wa taala sababan al-julusu ene penne peningko bi ningko kam pasaget piusi sine-sine bang niya ano meseban kam pasal pagkahirat ni pasal pagkagawan sa Allah Subhanahu wa taala si keempat suway peniha ditinde silatul arham atau silatul rahim peniha di pagkalasahin peniha di pagkalasahin balik ni sa pisi hadis dahulu si pitu lay lumayan lahi yene pitu si pitong ginis yene manusia kinalasahan wallahu subhanahu wa ta'ala tawad sa kiamat ilendungan ilendung na tawad sa kiamat sabab tuong magkalasa sikan Allah subhanahu wa ta'ala nasina manusia yene ko ikam sa dumen kam pitu ito na inuruk ini sumegua karena Allah Subhanahu wa taala karena keselasa karena Allah Subhanahu wa taala gitu sumegua pinenia in pagkaselasahin sa antara manusia melingkan dapat itibaon bi niya isa pagpain-pain si Rasal pinde ini makasari pinain malasa kita si den dihajaran gua agani siya lah kita bisa si ini makasari Herman atau Abdubat atau Gaidams makasari sini suwe kalasahan nu andano suwe kalasahan nu ina nu metatuan kung tinairu suwe gua bang haram si kau minggir kasari lang so malingkan bangkan na Allah sa Allah Subhanahu wa taala subay kau malasa si kemon manusia subang penian maksiat dia makasari dam say besar kau kapit magpaintan mo sa amin kita makasari hati magkasahin magkasay dam besar makasari subay kita asal subay penute magkisilasan sa amin wajib makasari subay kuwa nilai maksiatin antak maksiatin yene dumen andano sumewa kita tahu kung ini si Fox girlfriend mo sa mga ito ini naman magsige haram sikaw sa mga kasal kung lela metatuano kung tipos bawayo sa amin atin subay penia ano pagkasalasay ito si ini hello dun and Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man la yarham la yurham si sine-sine gay malasa si pagkesine manusia gay kinasahan ni sabi Allah subhanahu wa ta'ala ayan wajib sabay kita maglas-ilasa mandabuwa pisiro at tandaanin dito kita med kalasa magkatinan karena Allah subhanahu wa ta'ala dumain magpit na ang bandambuwa pisirang buwa duman magbanta ang bandambuwa pisirang buwa suway pinaniya in pagkasilasahin sabab amban bang tetoket tabi kasilasahin ang bandambuwa pisirang buwa kita ini kado tambi ibadat sa Allah subhanahu wa ta'ala tawad sa Allah kiamat kita kanto insyaallah
sikitelu, sikaampat, sikelima. Wal khamis, siway penyan. Inin kitantu korep ni bisramyan. Kero bilang-bilang temen ibarat. Ini kau hajat ibaratin. Tabut pangtinang te eneme kalay. So mismo ako na liyang no tanto. Kasi isab sumay liyang. Yene pen na suy papasak no. Suy penya ano yene iyadatul marid. Penisitano bangnia kitauhan no pong tinino kihaplesanin. Duman sinuk na sa hospital ni ke siluma ni ke samya ni tawin ni ke ko dinuwan sumay papyo na sumay wala doktor ni ko si Fox doktor in hadjala mati ni pasyente keming sa isa ni yan ang bisita hakul muslim al muslim hakti si muslim samya duman hadja so kung tiniti atau so anak sa ano bangnia dapat Bangladesh tegete pas lesanen luna si rumah ni kita antag ni samian suepe pasagte memisita ye tege ine bangkite mekebisita esepte etine inkemeteten esepte akhiratin tege dehelu amban kamate banggeru mentei pacha asal tinasaki wallahu subhanahu wa ta'ala manusia mereka saya ada kala haplesatin, barantin, bus niyan ano na sampai mati ni haja kita de hinang tesamya ite septe ini kala. Sumagua bang niya alu usaki asal te sep niya. Lagi bang lune ka sa hospital, lune pehok tang inunun asal lune ke oksigen ni ka asal bang yan lu asal bisan tume masih terlalu pengetian lu. Desember ini kalan nun, mati kau sukorem ini mudiomnya. Mengkasi diskusi, lepas istirahat, Allah Subhanahu Wa Taala mengkibisitasi kita. Mengkasi ya. Allah Subhanahu Wa Taala ya ibadi, ya abdi, ya ibadi. Wei kupende o ipun wei kupende ga bisitano. Udah ko saya. Bagas ente bisrate base, yun misara manusia yang tabut selom jan. Ngelugat. Pagi Allah Subhanahu wa taala mau ke bisrai. Wei ku ga bisitano. Saya diskusi ya. Ini pun dan ya Rabbi. Kaifa a'uduk? Wa anta rabbul alamin. Kau ingin pemisita kau buka Tuhan pun dia kau tiga suara aku antar kau sambil antara kau mana siapa tu kau belum bisa sambil sebutnya kau ingin pemisita kau ini misara Allah Subhanahu Wa Taala pero Allah Subhanahu Wa Taala kau pakai pende kita Tuhan do ini lagi pun pun tinirun sambil tehok tang si mustaspa atau si hospital atau le si rumah ni sambil ini sakit papa seki ayat ni sambil gal ke pende kita wano bang kewi pi pende misitano sababan pe misitano ele kuad web ko pende te misitano yene na hajje kajihan me misita mesakin bang te pi sine te keswa ken se ke ula kuad binisitaten Tuhan Rabbul Alamin sababan ene misitate amsi bang mabaya akitibi bisitate bi Allah Subhanahu Wa Taala duk kita gay tataksin wa na tabot sello kiamat wa ko pain nega bisitano ko ipon ko subay kita bitungan indama misita bagya tikete bi asa kinams tangatan luna kasi hospital luna kan tagadag silumane bangya bang dumen dupin tikete dalam hinang atau dalam mian mudarat sabi bisan sa palabe bang tikete bi piu kita bisita sa Kue kupin dengan bisitano, ipun ya Tuhan, ya Allah, kue ingin pemisita aku kau antara belawan ini kau tiga suara aku kau Tuhan, itu kau Tuhan pun, tala mematalai. Nah ini, gak kependek Tuhan nu,
bangke o pipinde mi sita mesekile ipun kule sike wala pinde kwe dukutin sita na amman sababan pinde sita tini inshallah kung tinitin tegaswa tini Allah subhanahu wa ta'ala sa sikelime قلة مخالطة الأغنياء الذين شغلهم غناهم عن الآخرة والله أعلم كيف كتابهم سيجي شوي بين بيكولان لي يني من بسير سمع مانوسيا مريحانين يا يني مانوسيا شو قابل كيمون قا كيمون مريحان شوي دينا كتب بينجس pasagit mukhalatatul aghniya pasagit yene me siye me adayahan abangsahan subay me amabangsahan le marehan le bisi ne pinne siye si kipek dunya diga de sem akhirat ne sume wa bang dayahan ka bimbang heti nengga bimbang ya ban bang akhirat atau mas haji be bang akhirat apa dunya ne pekisab tegis ne sab dayanin neiga dinak ke usi siya. Sumekuha niya manusia asal dayahan niya tikite dayahan sumekuha asal dayanin ko karunin ne hetusan agen-agen mian unta atau tarak mian do arta ne upama ini hawadayanin sumekuha tipit dunya ni gina tipikil ne we mate so iya dinak hinelian sikit bisan si arayahan bisan usman murayahan saya banggene lampo ne sipet dunya di sampai kasiden sampai karta ne asal dinakinali anda dakam pano sisi dakampe sakit sisi pe sampai kam temo yan lepas ng pag-akhirat sa kanya mukhalat to labiyan qillat dumani sa pinangga so pinekulang be dumani pinek kapag ada kali sabi niya ne Herman na niya belai enule underground enule penuan le pagi dayahan na pinain na bakit ang suko na yan sampu lalaki na tawasan murong sige-siga yan kasi yan hindi sa pinangga so kila pinekulang so pinekulang may pasikit na kusiyahin so magawa bangko si malito una ko indamato sabi yan di si Fox to di si Humanal di si Bas sabi yan kasin din basag te pag-ibadat din ang bandun dyan na ininsuliti ito. Pag-iasal, bis nang kinirat Herman, inda maya na, asal masya na nasali, pag na sadak kaninin pag-akhirat ini. Kasi, may kasi. Sumagawa, bang manusia, payaman tewi, payamanun bi, bang lamboy si pekdunya, sabdayan, asal pinagkulang, ini dibusihin, bisan, musbawar sa sikip ito, sumagawa, katharatut tafkiri, suway pineeka, yene, kuya tebisaraku niyan, kuya pineeka, yene pikilanten, pima huwa sairun ilayhi gadan, bang ine, tebooten bibang nakiti paharap to Allah subhanahu wa ta'ala so pinek ka pinek ka tiyo ti baranten bi bang ine tebooten bi bang ine te penembungten bi bang kiti bi si waktu na tinilaw Allah subhanahu wa ta'ala so sa amin lidelem kubul balad dan sampai mulit si halar Allah subhanahu wa ta'ala subay pinek ka pikilanten pinek sige pinek ka sa amin ine niya rin tinte buo ko bangko pinipinil dalam kubur semua atau semut di sana atau sel. Ni adu ke sana. Ni. Dengan pinekahin pinahin ini usaha ko semua atau semua yang kekasin ko semua yang kekanda ko semua yang kekaluma ko keka dunya ko sa. Ga sumegua pekateri tinilo baranten di ina barante. Basa makasambayan ko sa amin. Makabasakuran ko. Mekipegjigil ko. Etin ni ano ke garo ke tebekat ko kala sa ko saben si tipong tira ko na tebe saramen ke bon sai subay sige telew tebe tebekat sa amen ene nyan elegante sa amen bang ine binoten so
Sikawalu, qisarul amal wa kathratu dhikrul maut. Sumegwa, pekulang tewi yene pag angan-angan tewi sidunyahin, duk pineek ka pawasag tewi yene mengeseb kemete. Nanan sinin baliktad. Baliktad atau baliskat atau ano, kekahan hatuhan ko, amban manusia, basag pag-angan-angan nen, bangsaing ke kata umul nen, subegua gate sebne kemete nen. Ibig sabihin, anong sinin? Dumay. Sumegua, tinekulang. Yene, angan-angan taha umulin, sumegua, pineek ka, yene, tanyasep in kemete. So, pineek ka, in tanyasep kemete ka. Dhikrul mo. Sumegua, sige, esep no in kemete no samian, supaya keo, ine, gay lepas amban, yene, yan, awat silo kiamat, gay lepas amban, yene, kahapan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si kasi motasi luzumus samt wakilatul kalam. Ini hatu karunia, hatu ulang, do kasar bisa batu bisa periat. Ini penne sumegua penne luzumus samt wakilatul kalam. Sige ti pero Swepin pekulang no. Ini pemisarahin. Misarahin. Samso na sige so na kaja pin nage. Sa mental bisara, gebe misara bangero pin niya Allah ya sa kuwente dote. Si bisara kahapan. Luzumus samt sweke patatap si parang-deng ni haja. Wani Allah arhamu tagna ismiya. Berdoa sama Malaysia kami. Sewaktu kami yang di atas masjid ni, asal Allah yang ibiyin. Dua saya hendak, kata kita sel, kepengenuan tu ni. Mana antara kebian tu, macam kamu nggak kebian metak na. Pas sekian datang masjid, pengpetek datang masjid kami, awas magmuhadara, was kelat maghrib isya, samanya. Asal bisantet, asal darat enorhan. Bisan detektang misara nentek ke ito sa sasab datang misirin lo ne kasang muhadara niya ane ke umur muhadara niya ane ke ka bang manggana muhadarahin bang kemo na tujuluma pagkilo sikite adakala antangan takenano sa niya aduan kay mole ano ni enduangan lu mag-story dambuan lu mag-story talungan lu gusto sa miyan sumegua bang miyan lu na dyan miyan kukuku sayan mayam bisan detektang kana bisara sa amin. Takat makadong isa. Duangan talungan di abilisan kami Allah yang inasamati big pinatuan. Niyan asal gated niya pakalan hajaya na saga bisan ben inuin bang nagkikitawal pinanggihap bisara asal kana bisara. Kaya na. Angkan kamat di sa mag-isa. Buhay na balik. Wala mo rin sa lumado. Sumegwa si masjid pag-alus kita sa iyo. Denian, etin tatap asal perengdeh na sige bisara mangkano niya. Musik bisara perengsi. Wakilatul kalam duk semai pinikulang pemisarahin. Ito na sinin, na ano ba isang kaya hindi na kumisara na abdo. Sumagwa bang misara ito masasap, hindi na may pinay si may nano, sampai may ekan na ini bikin wante, dumen na kahapan sumagwa. Sumagwa yan masyat ni sampai tipili si me etilen heto sampai ti mabot ni bisi limot sampai mabot ni bisi me ang may cellphone sampai ni bisara na si gana ko na si kasampu at-tawab wa hubbul fuqara wa mukhalatat ma'ahum wa qurbil yatama wal masakin sa kasampu inang tewi ibadat tinimbang tinang tewi sibay kita beriawa tining kaya magtakapur kaya magpalangkaw-langkaw sa amin wala na kayo tininhap bentuk nun wala na kayo ekkarta nun wala na kayo lang kayo martabat nun
Ay ulan na kayo, lang kayo pangadji noon. Ay ulan na kayo sa amin, sa amin na kayo mo, ga niya, respeto mo si diyan man kayo. Kaya mo kasama. Yeah. Sunuwa, bang ihinang noon, na lumayan kayo si ine, lumayan kayo lumayan si may akhyar, lumayan kayo lumayan si may kinibinabihan, si may kasahabatan, si may kalungan tamat sa law kiamat, sunuwa, bang niya adang buwa asal sambat-sambat tenuhin lang kayo angan-angan din sa amihan, magtakabur kanya, magpadewaan lumayan po sini. Sino ka mga ito anayin, kalasibitan ng doon? Sino Sino Dams? Classmate din. Tapos siya lang kaya magtagaburin ng kamuramti. Nagay, wala na kayo sa amin bangsahan, wala na kayo ina, sumegwa, pinyano magrespetuin, pinyano mga datin si Kao, duk sumepek kanu, lasano, yene, sime, manusia, lamma, ene ang bangkao, me, miskin na to, naray sa bang me, pintakao dayahan na kayo, na pinagsisiyan, may alam miskinin sa amin, nagkasidas, pinagsisiyan. At tawag kalamian sa amin, ka. Kumagawa, pero timin ibadat, itinan oras kan lumus ne, subay kita peniya, itin at tawado, nagmiryawa, kasi itinan sige-sige sa amin. Si pagkasitibi, manusia, labi ne, pagpiryawa, atin dito Tuhan, tabarabara alamin. Wasang baliyan, yan, hada, wallahu alam, wasallahu ala sallam Muhammadin, وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. يعني إن شاء الله بس زاهد كذا